Your family said we'll be able to do a man apart. But I try to send you away and we are quack. I am for doom, Nabra Bonko Rinia. I saw me one for sure, I was so nipa. Impel me was semi. My name said you're kind or rejected one. Like a new movie. Oh, sounds also make a beam. Now they are shy, they must not than Hobeba. Mono, I can't do it. I'm on. This is over a day. I don't know. I mean, cannot. Since now, which is your match, I'm not pay idea. Oh, you're sure to make cancer, Beboa. And to not say, oh, dear, Sabia, time to sell comments and another mark on number. It is some who could do walk over that. And then indeed, it will be a side idea like what signing is on your moa. Asa. What else? I said, who say, and your trap will be now trapping and this are so close one. I say, oh, pushing and more. Or but you can't see me compare Mamma Canabia. I should have said, so no, and be on like a baby. It's running who say, okay, now once I say, fine, you have moved on. What are your son? I was an agent. Okay, I'll just give it a try and see. Try and I share Babwa. Why? All right, love. Until today. But I'm drinking and drinking. You know, saying easy. I know. And easy for me, cry. Easy. Yeah, I know. But I'm drinking, we man quiet today. As I want to be facing no, mammy. We both facing because they are over under you to facing no. Okay, Matilda, mammy. Having me back now, me see how far facing no. Matilda, the basic be a mammy. Why? All right, love. Okay, take care. Today I'll get back to you. Okay. All right. Bye. I'm keeping up my discretion. Those cover for seconds. Screaming on things that happens in the late night. Longing for all the games I play. Giving into your fantasies. But it feels good to get released from me. Got me all on my knees for it. You know I'm such a tease with it. Do anything to please you, babe. Oh yeah. Madam Ketua. No, Jamie, what be you want here? Me who say what's a mouthpiece kakra na me yede. So me fa me ho adwen kakra. Mama me space say na so na aka che me say unja me hoda. Nti afia de na de obema me space because me sorry my show no nyina matena more than 30 minutes. Me face because what to ade. Na ka be no why bibi say san che me da. Ohima ye no kre. Jade me nja wo ho. Eya abra me ye madwuma. Na say wo jame wo. Ye wo fie dia. Ye wo fie dia metima ye ne metimi aye. Me nja wo ho. Ha me gina nso ka adwuma no ho. Ho banbo na ha ka ho. Aha so ka banbo no. Okay, that's fine. You can't say concerning common na no me new din so after say. Madam Ketua, nkomo be concerning so pay me no. Nti Madam Ketua. Komo bebiriba me ni wudi ye no. Ni nyina anko wasum. Kopem se wasama ade achi e ba bebusa me se enkomo a oni me di ye no akosi sei enkosi baabia so when you say and say I go na me no di seriously I'm in love with you what you say jai me nya sa ade no men kan kire me sa men ka sa asem na nkire me men ka den Mami, pese me madwuma na. Enye wo na ofa madwuma wo. Eye wo maami ne fa madwuma. Why are you doing this? I didn't hear. Wo bisa me sa adinti na me yesi. Nkomo na wo ni me di no enye maka cho so wo yi me nua ba. E na me yi wo nua ba ma. Because me maami ma not also saying. Tell me.
Me mama not also saying. Mento so bi. Nti ada na wo so ka che me se me yonu aba. Marcus me dog. Maami gya ne wo ye no. Me mpene ye wo ye no. Maka kire wo. But it seems to be so one person obetie ne me ka no. So person me ko ne gidigidi a, me ko ne gidigidi. Ente skoko wo bi anum. Na ya ne agya ne atifita. Man ka bibi bonne. Minim sa won ka bibi bonne. By the man me ye soft ema no. Na wo ka ne me mpe. Maka kire wo ohema. Mama ha se me ba betwempna. Mama ha fa aware. Ena wo gina wo no minim wo nipa ban. Minim se ne ye wote. Enei ena wa hyeda no wa ye ho se wo ye dai. Wo ye odwan. Wo gina wo ye jata. Wo nye odwan yo. Ede na aba, ede na asie. A prekope, wa pretend ya se wa kofom. Mama nka nkyere wo. Kuruaba. Efra bruchire ba kura eyi kuruaba. Se ne ye wote no ensesan bi ani wo mu. Menya wo so ba ma. Ena wo nya me so ba. Marcus. Me na me kasa sa. Na wan na me ne kasa sa. Marcus me na wo di matem di kuraba nyina di matem no. Me di watem sai. Me bu be. You no disrespect me no. Me ka kire wo. Se preku wo dware no ma no. Stop English. Another fact say me see me don no chese obetimi di mani ma ye form ana. Wo shout to me. Marcus. Wo shout to me. Wo shout to me. Me don no chese wo disrespect me. Enti wo sa wo kasa sa. Me hey fa so bu ku ne to for men kasa me sa. Se me ye adwuma mo no nche se me ye wakora. Ana se ma do no so nche se me jimi fo. Me hono na me kasa. Shut up. You shut up ni bi. Me na wo kasa de kire me no. Wo atwa fa me so. Enye wa. How dare you? Obi a omi minim se ne owu sitie. Ummu nipa, ummu bema. Me no ba ha hwe ne na wo ya wo de kire me. Asa me nyi nipa bia kra ma wo. Wo kasa manim ene ha wo. Me nim ne ba wo so afe prekope. Wo pesa wo ye wo ho se de yi. Wo pesa wo ye wo ho se wo ye odwan. Wo twu mu ta wo ye sebo. Ena me nim wo no, wo twu mu ta me nim. Preko se wo dware no, ema ne ho fi se de yi. Obekọ akoda tichima ayede aye ne ho fi. Preko onim so wadwa na ma ne ho afi o. Damn you. Fine. Oh, your bar. Oba wenum kasa tanta. Onya me so ba na me so me so ba ma. Ka chem sai. Se ye di kraba mpufra buchi ba. Debi atemi to say. To say. Me kasa say. I've been so nice to you. To the one kai kwa and we say. Me do pay me. Because me don't, you know. So disrespect the man said. Because you say me don't. You can't say me a trip. Nini kwase kameka cheno. Nini kwase kameka mani hisa midono. Achem sa wonum kasa crying, wonum kasa phone. Wo your buy was Madame Ketwa. Madame Ketwa. Marcus me. Madame Ketwa. Marcus free hoko. Madame Ketwa Mr. Marcus free hoko. Die prono na meni unkasa. Marcus, se me die prono ha mebo wani ba ku free hoko. Madame Ketwa. Mr.
Nyabotre, me no one kasa yi. Mr. Onen, me fan no me kakra. What the patch me no one kasa yi, Mr. O. We are sorry. Me patch obi opuno no na me ni uni nkomo. Madam Ketwa. Madam Ketwa. Marcus, I dare you many to me see fraud. No, Madam Ketwa ti. Marcus, fraud go. Madam Ketwa. Eye masedie se mehwe me na mehwe wo so. Se maka bibi na se hawo. Enu nti e na wo hye ho su a mesrew. Ne me kan ma ankan yi ma anwene ho e na me kan. Aha we amenim se me no mienu na wa ha. Minim ne ebetimi besi. Se bibisi a eye me ene de be hye me. Mesrew ani di mu a kotodwe gu fom. Ensa dansa yem. Menyame kasa nkyere oni bi epuno no. Madam Ketwa, mesrew. Madam Ketwa. Madam Ketwa. Men kan say eno wo se ne me se me kan ma kan yi. Bible no kan born no de che no. Ubato me ho na me dwene ni o ma bebrebe. A kire na be hu se ne ni kwan senka me kasa kire wo sa. Eni die. Kama kuma to yem. Ne bi epuno no wate. Me di nyame din pa wo chew. Oba ahema. Bi epuno no na me no me kasa. Oh. Yeah, hello. 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 Yeah, hello. Yeah, bro. Hey, my G. Yeah, and anyone want to say? Jack. Adeɛ kyi biara asɛm foforo ɛne ɔhaw foforo. Nim si yɛbɔ me ma amane o. Anaasɛ yɛbɔ me sɛ amane ne nim akyi o nim. Wobɛgye adi sɛ metie o. Jale. Ɛyɛ ɔbaa na meka ne ho asɛm kyerɛ wo no. A na wokura woka kyerɛ m sɛ dabre wafɔle ama me no. Me madam kuma. Jale, ɛnu adeɛ bi asi. Ama wakɔ akɔhyɛ dem. Odi so akɔ akɔhyɛ dem. Wobɛgye adi sɛ mabɔ pono ni mu up to now. Ene kura de me sori ya me koko ball ne pono mu no. Obiara nye so ba enura de me boma na otimi yiyi ma me mfiri hɔ nkɔ ma me kyese ma me ha no kyese okasa anyhow. Ene de me koko ball ne pono mu a me ntehwe. Sorry. I send them for na isi ya. It's my lobby one said them. Chairman. Oso wo pɛ me. Ɛna me ka kyerɛ nse da bi ohima baabi a wo no ɛne baabi a me wo no. Ye mutwe. Entimi nsi da. Se kraman.
And I'm a catcher and say no. Nipa buying. Or yes, a book. And no washed that do dry my friend home. A baby and what to say we will dry. About this. No, trust him, I've been waiting, sir. The crossing on my bed, mine is as I say, Chef. Me ba mamen ka asem nkyere uni maboa preku so wudware no e ma ne ho fi sedien obesa akwa atechim asan ye ne ho fi that you do one man on say you adigu wo say on say you the obian the way and to see day ipiba if you class animal on you class bia odo no odo ba won ti fi na on say o man do one more tires I even remember tires what you say that's where you are could fa man kasa yi on okay say mo ade ni ade de obo so da bi na se nipa omu ade de o ye ne den omu ade nyo na oba be kire ne sisi ni si na be ma me ye madwuma wo me ye madwuma na wo se me ye de me ye na me ye ni yi me ye ni ya ye de be ka me records ho e ka me CV ho ba bi a me ko bia na madwuma pa de be de be di me ho adanse na afi me ba be ye adwuma na afi me ni mienu na se ni se mpana twen ne ono so no wonsan mu ade yi we me di ni di mani ma na se me di ni di machi me ka se me kire o you said me mo boss no you know how this is here but on the first you can me ka se o e o to onye se di amo and as you see no me ma me it's so ka che o say then I felt so one night they put it in it's the same the pia mo won that business trip na mo ko yen e mo mi no kwa na mo won mo she be between to see e hwan bi sa no e wo ayeme so she say na on looking mo say dem a say e sa na mo crowd mo sa looking mo say dem o dem a wo she a wo su ma wo bi she dey na she say na she obi ni dey she wo dem o no so sometimes no I show kasa you do see the kasa o say ma you want to say me mo da to ni in the jinya da ibe timi which dey chin kwasi asem no about kasa na she see agu so abotuma isun ni san kwasi anyama na ne ba sa nti akoko no so dey gudu koko so we do kwasi so pa ne so ke pa bi so a ene kasa chidi ana se be ya se be se be hanobi so that and no credit but won say me ni si wo me life nso oba me do me ne wote kama bibi ansi prekope madwuma me ye nti utimi send voice note ten de ma me say me mfere say me ye bodyguard me guard oba na say ni abra eno na ma ye nsakoya no ma mfom wo ma nya bibi atimi send voice note de ma me say eno ano me ni umienu o say we are done oni majai preko na sa ni jai and what any about now and I say unim ema nyina ye baako ema nyina omo maame eye baako
Madam Ketua, good morning. Madam Ketua, Miss Rowe, Nipana Efum, Nipana Yemfum so. Kwanya me fa so kasa kire wonra no. Man kasa yi. Nyame enum ne kurani. Madam Ketua, wonye okay. Papa chow facha me. Any problem, you okay? You kwa ukoto bi. Me okay, don't worry. Madam Ketua. Me okay, me pacho sorry. Sorry, me okay. What do you acha me? Me no any problem. Pacho. Madam Ketua. Me ne umienu ne wa ha. Ya free fie ene ya ba ha. Mesrew. So woni me din komo. Na mpoma nkasa ya. Wo de fa nkomo na enu a woni me di ye no eto nchen. Kamanim se wo somfo. Kamanim se wo bodyguard. Kamanim se wo adwuma ye ni. Memfa bufu. Enkwahye dem mensu. Enu a me bebo opunu nim saa. Me gina chire. Be ka cho say be you sorry. Me okay. Me okay. Me nim say you okay, but e was say me ma wuyi enu o ma bi free wa adwene. Enu a me bebo ma wan bi. Na me hu nye me ye. Na ma dwodwo na ma fo. Ano pensu me sorry na me nte wonka. Nyame enim nukure ni. Ani se me de babe gina asa ma hede ma famada. Mesrew. To bibia kone. Jibibia free mu. Isi maji atum man kasa yi. Ne fa me bone cheme. Ni enfo odontena. Pacho. Madam Ketua. Wo yi mbacho. Pacho akase. Ase me hu ne se unyi free mu se ne wo kasa no. Mesi me okay, bibi o hobie mana. Wakase wi. Pacho metima ayebeme. Me pacho afa no wasori. So wo beye bibi a wo bedidi ama menye bibi ma wo. Breakfast be na open na menye ma wo. Me okay. Madam Ketua. Hwe. Aha ye wo no. Wo nkwa. Ekutame. Unipadua. Ekutame. Se oho tichima. Menim se you okay, but oho tichima. Me na ya fa me se me mo ho ban no. Me. Ena me yedey. Ye bebusa me nsin busa bia yedey afri me ho. Kwan ye fa so a. Oho tichima. Ohima. Mesrew. Me man yesi enra no. E man mfa tawantawa bi ma meto yentem ne yensa anko yachi te se kane do no. Where I call, no one look my face.